I pozdrav narode, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video. Evo ja hvatam hladovinu da radim servis na Massey Fergusonu. Dakle, došlo je vreme da mu se menja ulje i da se menja filter motora. Kupio sam naravno mineralno 1540 i filter je od Štore 404. Evo ga ulje, dakle kao i do sada Manol. Filter je kao što rekao kod Štore 404, znači pasuje. Pasuje čak i od IMT 539, ali je malo kraći, tako da najsigurnije je da uzmemo od Štore 404, on se uklapa kao fabrika. Evo da vam pokažem i alat, znači treba nam jedna ovako što duža 16 gedora, što duže da napravimo nastavke, znači jedan kratki, jedan duži, krckalica. Što se tiče filtera, on vidite gdje se nalazi, za njega vam je samo potreban ovaj alat sa Temua za odvijanje filtera i to je to. Mada i ne morate, možete da ga uhvatite s nekim kleštima ovdje i da odvijete. Zatim, evo ga, jedan šraf od kartera. Imamo tu i imamo i sa druge strane isti takav jedan, znači odvićemo ih oba. Evo ga, znači bukvalno sa iste ovdje strane odvićemo i jedan i drugi. Tako da ništa, idem da donesem ja samo jednu kantu za ispuštanje ulja i krećemo s radom. Evo ga, sad ćemo da popustimo filter. Opa. Dobar ovaj alat sa Temua. Eto. Topla preporuka da ga poručite. Evo ga. Znači uhvati filter i ove velike, većih dimenzija. Opa, evo ga, curi ulje. Mora malo da curi, naravno. Evo ga. Opa. Dobro. Eto, odveli smo stari filter. Ćemo mi njega tako lepo da spustimo, lepo tu. Ajdemo novi. Sad ćemo da uzmemo malo ovako, da namažemo ovu gumicu. Tako. Evo ga, zavijamo ga. Stežemo ga dokle može rukama. Ćemo sad malo i sa ovim alatom, malo samo. Tako, to je to. Znači ovaj alat idealan. Tako, idemo sada da ispuštamo ulje. Okay. Ispuštamo ulje.
Alat se temua, rukavice se temua, sve se temua. Eto ga, odbili smo i spustit ćemo ga ovdje na točke. Tako dok to curi. Sad čekamo da se lepo iskaplje pa ćemo da odvijamo i onaj tamo drugi šaf. Tako, istočilo je ulje na onoj tamo strani. Sad ćemo da vidimo ovdje. Opa. Da vidimo. Neće rukom, pa bok. Vidimo sad. Inače ovaj traktor nas dobro sluši. Stvarno dobro sluši. Evo ga, ide i ovdje. Znači ovo je najbolji traktor koji smo ikada kupili. Da se ne prolije i s ove strane, jeboga patak. Dignemo mi ručno. Tako da ga izbacimo iz brzine i reverzer, posle kad ga budem palio. Mora malo ulja dole da mi se prolije pa bok. Znači jednostavno sam baksus. Dobro, nema veze, pokupit ću ja to posle sa piljevinom. Imam piljevine na drvljaniku. Koliko hoćete. Ali ovo neko zavio. Verovatno ćale. Još ću da vidim i gorivo. Taman. Mogu i sada ga vidim. Pa dobro, solidno. Morat će malo skoro i da se sipa. On ima baš veliki rezervoar, vidite koliki je to rezervoar. Duž celog ovog ovdje dela. Tako da nije to ni malo, ali nije ni mnogo. Treba će da se sipa. Tako da sačekamo mi ovo još malo da se iscedi pa da sipamo novo ulje. Tako, zaveli smo dole šaf, iscedilo se ulje, sad ćemo da ga sipamo. Evo ga. Novo uljce. Znači sipat ću negdje, vidjet ću oko 6 litara, pa da ga upalim, on će da uvuče u filter malo i onda ćemo da merimo. Tako je na malo nekom mjestu da i ovaj dugački levak, ovaj sa temua koji baš služi za te stvari je malo zeznuta. Ali dobro. Mora da se bude strpljiv kod ovakvih stvari. Pa još malo ćemo. Tu je negdje. Ovo je otprilike valjda 5 litara se. Mislim i više nije 5 litara. Tako.
Tako, pa ćemo da dolivamo. Samo da mi ovo ne padne. Neće da padne, čekaj. Evo ga čep. Tako. Neka ga ono tu. Dole sam šrafova oba zavio. Skidamo levak. Zavijemo ovo čudo. Pa da ga kresnemo, a? I evo, završih ja posao. Znači, ostaje još da se izmeri ulje. Tako da vidjet ćemo, možda će trebati još jedno pola litre sigurno da se dolije. Zašto sam radio servis baš sad pred Kajsije? Pa upravo zato što će mi trebati za vuču one najveće prikolice Kajsija, tako da sprema se za njega. Jedan dobar zadatak, mada vući će i onaj tamo, John Deere, znači njih dvojica će biti upregnuti ovih dana. Tako da, ništa ljudi, čekaj, skinuo sam kontakt, dobro, to je to. Hvala svima što ste bili sa mnom, hvala svima što me pratite, hvala za lajkove, delite ovaj video, pa se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!